They keep doing it, but I think you know well, the monsoon started, and in these areas, there are a few areas which is very, very sensitive, leading to closure of, traffic movement in those areas. I think now is more or less 1 week. We are closed down for the safety of our people. We didn't allow them to travel through this road. La plebiang ya kasurak Shillong dauki hadin bala kangkum bashi te yo AA na kadau ka jingja kelem ka bala shim ya ka jingim jong armut gibriu. Kita nat penyat kali kila plebiang ya ka ni kasurak henne ka pormen step kanang ban pensuk ya kinong leit nong wan. Watla kala don ka jing penjari ya ka jing perking haki benta na lait lingkot syadu langkerdem. Wa additional deputy commissioner uba Gautam Wajri ula ong ba andang yai beteng ban khang ya kasurak na ka benta kat tu kat ni kenta kanang ban la ban maramot bat ba ka kam kan yai bai klem ka jing pentun. Na kaliang kibor badai ban pet kila kentu ya kinong leit nong wan bakin long ki bahusiar kham tam ladadon ka jing slap ka bajur. Kalong ka jingjab ka bakraw ha kaliang ka kot ka kya ha ka ba khat artali kishnong ki bahap hapo ka umling block Riboy district kilayo ya ka jing pinbana kum kishnong ki balait na ka jing pang tuberculosis hadien balala ban sumaria baro kinong pang ki bayo ya ka jing pang TB na kaliang ka tanat ka kot ka kya kalapun ko buram ya kini kishnong ha ka jingalang ka balalong ha umling block office ha kani ka program la ya don lang da kinong tre ka tanat haringkat badi MDC ka than ikong rona kimdet ha ba ai jingkran ikong kimdet ilapun pau ban kaliang katanat ka kot ka kya kan sayai beteng ban ai ya ki jingirap ya kinong pang bat ban samru ya ki song jingbam ki batay hapo ka skim nikshai mitra ka batrei na ka benta ban yarap ya kinong pang bakin la ban yakun persya ya ka jingpang tuberculosis department ka kami ka sorta ka ai ka ni ka jingirap ka ai ka ni ka jingpen slur kila bu dakat department ka batapan mo ban yo ban tek kerpan janai tang na kabanda de ka jimpang TV te mangi kinong syong shnong ro kala de ka por ya ka bangini as nok hilang rengkan bat ki nong tre jong ka health department ki asya ki jongi teng ki asya ngani skampi mat sibun ki jing e unda yo tham ka jing ya tre lang rengkan bat ki pan ba de ni ya de re ki du men sien na internet ya ka jing long slur ka jong ya ka jing long dedicate jong pi ka jing kut jing mot ka jong pi ban tre ya ka kam ka bala ben share ka pi ngani scan ka jing don ka jong pi ngan i ka pen sup ba ya ka ne ka kon tre kam ha shnong ha thau ba la da kam don ka coordination ka jing tre lang na kalian jong ki asya ki ram ba shnong kan e shibun na ka bata ki non tre jong ka health department kum no ban pen tun ya ki kam ha po shnong po thau jong ni nga sel Kahinyautrap Integrated Territorial Organization mentakasngi kala persya halor ke jingtmu jong ka Shri Cement Limited banti ya umaushun ha kasnong Lum Serman East Giant Hills kaseng kala pha da ka jingtho sha ka State Environmental Impact Assessment Authority bandawa bade ban pensange no ya ka public hearing lani ka jing penso pat ba ka balabu tarik ban penlong ha ka arpo tarik ujemang ha kasnong Lum Sermang Presiden kasang hito uba don bok dakar ulapan pau ya ka jing sokya halor ka jing keno baka company kala syukni jubor ya ka kendo jong kitrajnong bat kandon ru ka jing penjulor ka bajur ya ka maryang ladati ya umaushun ulama ham ladaki bor badai pet kim shim kya halor ka nikamat kasang kan penlong da ka jing ekhi habaya niwan seni ban bu ya ka wei ka dorkas habaya day bat kani ka public hearing ka banlong ho ar tarik me ar jala biyo muntay hapo Lum Serman ka bahap ko ilakanong clay hapo sa saipung CNR block is Giant Hill district hagani ke sithi ngela pan pau hadin bangi lagi ka notification ka balak pengmi ha ka website jong ka MEGHALAYA Pollution State Control Board bangi lagi ba kandon kata ka public hearing habaya day
bat ka jengti yo tahu motion ba arlak kanyo hajar lai spak lai sau hektar ban install ru dan ni ban bu ya kita ki karkhana ki ban kalian mau yang ini nak kalian kajungi hadian bagi yo ki jing jor lagi nong song snong lagi try jaka ki ba don mat markhap hantu te kilaut ki pata kilaut ki try ki jaka ba kalau don kajing sya dek don bor hadane ka industry cement bat ki nong irap ki jungki Tengi nak kalian kajungi ni lawan ai tu kajing tho bangin persya ya ketika public hearing bat dada kani ka office kamla raban disol dia kata ka jing dawa kajungi nyimbat sing haban wan shong ban shong dharnang ni ko office jongki kat kum kani ka sti Kahil Farmers Union kala ai kajing kershan ya ki nong rap hanong po hadin kajing keno bakala don kajing syak ni jubor ya ka kendo haraj nong po hapo kajing elam jong secretary uba Alphenbert Carson Tiu ka union kala lej ban ya kendu ya ki nong rap ki belakam bakila syak ni jubor ya ka kendo bat syak wan thombor haki jaka rap ka HFU kala kentu ya ki bor badai pej bakan shemardor ya ki senjam ban penbej ya kan ikaman bat bakan ai no da ki kot duler ki bapaka ya ki trai jaka da ka bapen pau baka persya ban pendon kam ya ki jaka rap na ka benta kinu ki project nyu i ya katu ka jingja baki nong rap sala pangap ro kim yo ban lik rap namar ba ka jingsha pendik haki jat benriu na po karbi bat haki pundit asam bat kum juru ya kitu kinong rap syate syapo mau sikar kapa kinong rap hangti po west kasil ro kisha klong lani kisha penjot ya kitu kijung thum kijung ki kiba kilathung latep hangti po west kasil te kani ka pen smokia ya ka jengmut ju perkhat kijungi bat kade ka jeng perkhat ka bakhia ba hadu kata menta ka sngi ngilawan ya ka ban ya kendo ya kini kinong rap kibarap hauni ulum raj ubahap hapo karat nang po Tinggi sengau tu ya kajing sengau kia kajongki, kajing sengau kia kademba. Lada kani kajakarep kam dan show da aikin besar ya kikun dikti. Lada kani kajakarep kam dan show da aikin pendap ya kayeng kesem. Kikun kidi ke badang school, kikun kidi ke badang college. Bat ki babun ki nong rap. Kishania hakate kajakarep. Tekumta kajing wanra. Bat kajing persyang jong kinong penia jong karaj. Wanra ya ki project kiba na ki department ki bapher but ban weng no lani ban kini no ya ketika jakarep ni kinong rap ni nakaliang kahil sama inian iong ban ni pen scam bakam la ban long mentangin ya pai syaki kubor na kaleng katan syate la mingi Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi minta kasngi ulabu ya umau nongrim ban pentre ki projek kampen roy ka basong dor 1,000 crore tingka ha ka jala Sikkim. Haba ai jingkran umodi ula ai jingero ki kun samla ka ni ka jala ki blale bha ha ka liang ka sports bat pun urlong ya ka thong jong ka khelo India bat ka jingthmu ban sei ya ki samla ki badon sam. Ula banjo ru baka sarkar pedeng ka bu thong ban penyar ya ka jingte ya ki surak bat ki weki ki kampen roy ha ka jala Sikkim ka balong kum ka beneng na ka benta Shate Mingi. आज भी यहां हजारों करोड़ रुपए की 30 से ज्यादा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इनमें रोड, पावर, टूरिज्म, हेल्थ, एजुकेशन, हर तरह के प्रोजेक्ट शामिल है। नॉर्थ सिक्किम के क्षेत्र में 2023 के बाद जो चुनौतियां आई उन्हें भी ध्यान में रखा गया है। जहां जहां कनेक्टिविटी प्रभावित हुई वहां उसे फिर से मजबूत करने पर फोकस किया गया है। मैं इनके लिए सिक्किम के आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। Mentangin ya pai syaki kubor na kaleng kari.
Menteri ke Sorkar Pedeng Mansuk Mandavia ula banjur ba ka jingdon benta ka ba maringkat jong ki kenthe ki kam ki jam kalong ka ba kongsan na ka benta ka roi kapar bat bante ya ka Viksit Bharat. Haba ai jingkren ha ka jingelang ha New Delhi ula ong ba ha ka sin ka beningkong la thau ki kendon an bat thamai ban ai ya ka jing ithu bat ki lat jingeda na ka benta ki nong tre ki bat tre kam ling ba ka bor internet. Menteri ula penpauru ba ka jingedon benta jong ki kenthe ha ka kam ki jam ki la kio kata arphulai na ka shispa house nem arhajar khat nyo khat pra shaka saupho na ka shispa house nem arhajar arpusan. न्यू लेबर कोड में गिग वर्कर्स को भी सोशल सिक्योरिटी देने के लिए प्रावधान रखा है, जो आने वाले दिनों में मेरे सभी गिग वर्कर्स को भी सोशल सिक्योरिटी के द्वारा उसको एक्सीडेंट के अवसर पर उन्होंने लॉन्ग टाइम के लिए काम करा है तो उसको पेंशन के अवसर पर काम करे है तो आपका पेंशन का भी अधिकारी बन सकते हो। मैटरनिटी के अवसर पर मैटरनिटी लीव्स पर हो, ऐसी स्थिति में आपको भी आने वाले दिनों में सोशल सिक्योरिटी का लाभ मिलेगा और यही हमारा प्रयास रहा है। और इसलिए पिछले 11 साल में ये देश में आज देखो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। उसका एक असेसमेंट का मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था। जब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है तो इतना अनाज खरीदने के लिए उसके जेब से पैसा नहीं निकालना पड़ता है। तो जब आप जेब से पैसा निकाल के अनाज नहीं खरीदेंगे तो ये पैसा बचेगा। ये पैसा और चीजों को खरीदने में आपको उपयोगी होगा। आप उससे मिल्क लाएंगे, आप उससे आपके छोटे बच्चे हैं तो उसके लिए फ्रूट लाएंगे, उसकी पढ़ाई में Menteri Rangba ke Jela Andhra Pradesh UN Chandra Babu Naidu ulabu yu mau nongrim bante ya ke Google Cloud India AI Hub ha Visakhapatnam. Menteri ke Sarkar Pedeng Ashwini Vaishnav ula ong bakani ke projek kan kentiu ya ke bor teknologi bat penlong ya ke Visakhapatnam kum ke Jaka Pedeng ha ke perthai ha kaliang ke AI. Lakmi lenti bakani ke projek kan penkubor ya ke India penlong kum ke nongelam ha kaliang ke AI bat teknologi bat penkala ya ke Visakhapatnam kum ke Jaka Pedeng. When Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji started the Make in India program, one of the first things he focused on was electronics manufacturing. And the results are for all of us to see. From practically negligible electronics manufacturing and unheard of electronics exports, today mobile phone has become the single most exported item in our country. Single most exported item. It has already overtaken gems and jewelry, textiles, and in the last year it overtook the petroleum high-speed diesel, and smartphone has become the single biggest exported commodity, exported goods. Ha ka jingwan jingo ba arsngi jongka hari India ka President jongka United Nations General Assembly lane ka UNGA ka Anna Lena Baerbock kala lej ban kenmau buram ya Mahatma Gandhi ha umot sa kenmau haraj khat. Menteri ka tanad ki kambari jongka sarkar S Jay Shankar ula penlong ka jingya kren bat ka hanong ba Delhi ban ya mirjimut halor ki jingkala ha ka United Nation ka thong ban penne ya ka roi ka par shapang ka bor AI bat halor ka jinglong jingman ha West Asia. Kari India kala banjur halor ka jingdon kam banwan ra ya shibun ki jingkala banweng ya ki jing e ha ka perthai ha ka ni ka por ba minta khamtam na ka binta ka jing min toy ha ki binta ba shathe jong ka perthai. Mentang ini pai syaki kubor na kaleng perthai.
Menteri Ketenat Kampok Ying Rajnath Singh ula ai ka jing maham ka bating persya ki kampin trim haba ai jingkran ha ka jinglang ha Shanghai Cooperation Organization jongki Menteri Ketenat Kam Yadari ha Bishkek haba penken mau biang ya ka jingja sha thombor ha pahalgam ula ong bakum kini ki jingja thombor ka kta ya ka longbrio manbrio bat pentekna ya ka rai ka baskem jongkari India banya kun persya ya ki kampin trim ki ba wan na ki jaka khapot. कुछ ही दिन पहले 22 अप्रैल को हमने पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी है। उस घटना ने न केवल एक क्षेत्र बल्कि पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने यह स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद के केंद्र अब सजा पाने से किसी प्रकार से बच नहीं सकते। आतंकवाद और उसके समर्थकों के प्रति यह हमारे जीरो टॉलरेंस के दृष्टिकोण का प्रमाण था, जिसे एक प्रतिष्ठित मंच ने भी स्वीकार किया है। लेकिन हमारी कलेक्टिव क्रेडिबिलिटी अपनी कसौटी पर तब खरी उतरती है जब इसकी निरंतरता बनी रहे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद का न कोई देश होता है और न कोई धर्म। टेररिज्म और इनोसेंट ह्यूमैनिटेरियन लॉस के लिए कोई भी वजह, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक, जायज नहीं है। एक्सेलेंसी, इस संदर्भ में एससीओ के रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। Unizar Amedi ulapin bana ya u Ali Al-Zaidi kum u Menteri Rangba Bantau ya ka sorkar bertemai ha Iraq. Kani ka sinjam kan penkut no ya ka jing ya kan ad haki kam sanhima sima ka belane de ki benai hadin baki kenhun ba ya trelang bat ka sorkar berim kalau weng no ya ka jing kersan bat ailat Bantau ya ka sorkar bertemai. إن شاء الله أنتم أهل لها وتتركون المدة الدستورية من إنهاء تشكيل الحكومة. بالتوفيق إن شاء الله. بالتوفيق. أتمنى لك التوفيق. من تاغين يباي شكي كبار يلاقاي. Menteri Rangba do kari Narendra Modi hine kasni kat ba ula pli pat ba ya ki project penroi ki basong do 100,000 crore tingkah Sikkim ula pli pat ba ru ya ka indoor cricket academy Hamadan Kurkalang Ribhoi district lingba ka video conference kani ka jaka ka don habhoi rumbong bat ka thmu ban kintiu ya ki jingtei ha kalyang ka jingele kai sports bat ban pli ya ki lat ki bathmai na ka banta ki samla ki badon sab ha ka jingele kai cricket ka than ya kani ka program la penlong Hamadan Kurkalang ha ka ba la ya don lang u president ka MCA uba James PK Sangma haringkat ka jingadon lang u honorary secretary uba Renal Kharkami ki president ki secretary jong ki sang cricket baper nakaleng jong ka jila mansaki ya kani kasngi. Mentapat ngini pe ya ka jinglong jingman ka sunbeneng hakeleng ki benta jong kecela. Hatura ka jing kriat kalong apply degree Celsius ber ka jing shit kalong khat kandai degree Celsius ka jing ngam ka hau kalong kandai pasau na ka spa ka jing hap slap kalong iwei point millimeter. Haba pai pat hanong ba shilong ka jing kriat kalong kan real degree Celsius ka jing shit kalong 8% degree Celsius ka jing ngam ka hau kalong 100% na ka spa bat ka jing hap slap kalong 100 millimeter. Kad bah jo wai pat ka jing kriat kalong kan real degree Celsius bat ka jing shit kalong 8% degree Celsius ka jing ngam ka hau kalong hinyo pu ar na ka spa bat ka jing hap slap kalong 100.3 millimeter. Kasun beneng kandum loo bat ka la ru bandon ka jing hap slap haki babun ki benta jong katura shilong bat jo wai. Syaban poi syaka bakut jong katuk kubor ngini pet biang saisin ya kimat pokongsan. Menjur ulat kejela ya ka MEGHALAYA Language Ordinance haringkat bakaktin pareng na pendana ya kaktin KHASI bakaktin garo kum kaktin sorka.
Shimkia ka sorkar ban rajing shngan hasil inter ka surok shilong dauki betha uba tensong ya ka company ba ikibor ba dei ban pet ban khni nia ikicaka bala ban tuma Le Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi yaki projek penroi bahe hakajula Sikkim temu ka sorkar deng ban penyar ya ka jingshna surok akiwe kiwe jingtai hasikkim But Le Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ya ka Indoor Cricket Academy hari bhai limba ka video conference ka jingkan kiu yaki jingtai na ka benta ka kamyele kai hakajula Di palok katung ila poi syaka bakut jong katuk kubaw jong imata ka janmit hadu mandai syambiang berpilih syakasi kublai pi balok